fia telefo whaafelo I atu I le nei tai au, ma lole soifo manuia o si mai le whaafonga o tala o le tai au. Whaita wafe tangata I Aotearoa na whaafetaia matoe manatua e na mali liwi tau e tausanga wasola, a o whaamanatua I le Anzac Day ana na fi le vaveao. Tu samal sefuru lima afe tangata au kilani na awai atu le sauninga a o le imala malamana na fi I le Auckland War Memorial Museum, ma o se sauninga o whaafetaia le toa tele, a o toe whaatastasi ai le nei tausanga, whaatusa le tausanga tāluai na misi o nolko viti. O le tamaitai palemia Jacinda Ardern na fofongaina le saunoanga o tu e le umi, ma e le ngata na ia whaafetaia ma manatua I lato ua mali liwi tau e tausanga walu, ai whaapea fo I lato na ngalu lue malosi I taimi o le koviti I nei o na pō. I Hamiltone, whaapea fo I le whaita wafe ma le anganga whaafetai o le toatele wa toe whaataua, e ala I le whaatasinga ma savali le vaveao le Anzac Day o le nei tausanga. Ai le malulu e tolu tike ri le vaveao na nafi kala estete, e le itao fia I le anganga o le whaita wafe e sava vali ma whaatasi atu, I le sauninga na whaia I Grandma Square. Tu samal se fulu afe I lato na awai le sauninga le vaveao na nafi Wellingtone, mana mawai le avanoa le kovana sili I a Dame Patsy Reddy, e whaafetaya I lato na awai le National War Memorial Park, ai mai se sauninga o lo whaia I so o se vaenga o le atunu. Ua tau fia le tu mau nei fe malanga I ngā uma wa lele le vau New Zealand ma sisifo Ausitalia, ona o cases wha maonia le community I lea vaenga o Ausitalia. O le ua tau ma whaile soifo malolo I na fe so ta I atu I le tusa ma le tasi afe, o I lato na fele le mai Perth I aso se fuluiva, lua tasi, ma le lua tolu le masina le neo Aperila. Tusa leo leo lua I aso le ana tatala I le sa tonga le vai aso taluai, aso lulu, ma le aso wharaile. O le ua tapu Perth mo aso e tolu, I le mai a maua o cases wha amaonia le community. Na vawe ona toe sui ai mawhainga malanga wa alele le whai ungo le vai aso, ma o loo wha moe moe e toe maua mai se isi tala tae au. E o mai le taime tu ufa atasi ai tala fo le tae au, e le I toe maua nisi cases I le community Perth, ma o loo wha awa o bea whewa inga sa o loto a New Zealand, ma isi vaenga o Ausitalia. E se mai fe malanga inga wa alele, e to o lua ila ua o tau nui New Zealand na yeiso o tanga ma le u wha amaonia le COVID Perth, ma o le aso na nafi, le na wha yaiola ua siaki wha moe moe e maua mai I se aso le nei vai aso wha ai unga. O lo iei le tali tonunga le mtanga luenga, o lo o mawalalo le tūlanga la matio le community, ono o le toe aliae o le vairusi I Perth I Ausitalia. Ai I se toe tepa I le case na wha amaonia I totono New Zealand, I le aso lua le vai aso taluai, po le kilingi lea il malai wa alele, o le alawa fo I le ito iei se isi case wha amaonia, fe so tai I lea tangata. Ua whaaleo ngā ina le whaamsinonga le whaai unga le New Zealand bus e tau fia ngā luenga ave pasi na solo te te e le aso wharaile o le vai aso tāluai. O le ana te te e ave pasi le New Zealand bus ona o le fia fia I o lātou tutongi, beita ai ina I tū la tālo na whaasila sila mai e le uni, ai sau le tali a le pūlenga le kamupani, o e solo te te e a umalua sulfai tū lao te te e ai o na malo lo lea mai ngā luenga sa ia maua sa I unga o whiutana inga ma le uni. O le aso tō na ina sa waile whaai unga le whaamsinonga e soli tū la fono le lockout na whaai loa mai e le kamupani. Ma o le aso na nawhi e te tau na toi fo iei ave pasi a lato ngā luenga. O le vai aso nei e te tau wai le kamupani ma le uni o na o mai whaatase sa ili se fofo o le vevesi o lo iai. Ma o le tali mai al whaamsinonga e soli tū la fono le whai unga le kamupani o se tala fia fia lea. E le ngata I ave pasi na te te e ai whaapea le council a Wellingtone. I tala leitio ni usila a o tali ai le kamupani pasi le whai unga le whaamsinonga o le ua lato whai loa e le tu uai le isi whai unga le kamupani e whaia. Whaasanga I ave pasi o lo te te e pe a alu alu ai le fo I lava I se taunu unga le leifeu tana inga o le a whaatala noa e le vai aso nei. E tu samale se lau ave pasi o lo a fia I whinaunga le kamupani ma le uni o lo o iai nei. Ua lapata ia leo leo Wellington e pisi nisi na ia mata alia I tu pepe pata I limas fultala, ma le tai se lau tala pepelo, e to atasi wa maua mamo lia I Lower Hutt, ina ua maua ma tu pepe pa pepelo tai se lau tala, ma olo o ngā lulue leo leo isu e, po o fea lea ngā o si ai. Vala au mai ma le ofisa e vave feso o ta iatu, pe a si la fia nisi o faya pea lea soli tu la fono, ma a fai foi ai tu ina atu e se tasi ate oe, a wana Italia, Beto e whaatau wa I atu I seisi, ai tu ina atu I le ofisa leo leo mo le tau fio le whaata amilo o nei tu pe whaasole tu la fono. Tala muli muli, to atolua li o tau fia leo leo e tu samale ngaoi na tu mai Henderson I se sifo au kilani I la wauli ana nafi.
Afa le tolu le awauli na o nei ripoti leo leo, ma o le tuli loa e leo leo le taavale na o ai e wa molia, na tūlai mai i loa ma se whaalavlave tau taavale i le motorway lata lata i te ara tu. O se whaalavlave na whaamanu o liai ma se tasi o tangata ese, ma awi nā tuai i le mau tangase ngase. Talafou nā le tai au, manuia le nei aso malolo.